بیزس قبر بٹھس پٹ منگس اللہم ثبت اقدامہ کتس کالس بیہیس اثر شو عبداللہ بن عمر ابن العاص سری پڑیو رضی اللہ تعالی تمس ووت آخری وقت سو گو بے ہوش گر کیو تل شور عبداللہ بن عمر ابن العاص سری پڑیو رضی اللہ تعالی امس آو 10 منٹ بعد 20 منٹ بعد بے ہوش ام وچ گر کیو تلمت شور یہ پٹنا سانن گرن یل کان گزرن چھ تت شور وتھن چھنا وتھن پلو ژٹن بتھس دیون ٹاس ات ونن نواہ خانی کیا چھس ونن ام نش کور منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس خاتون توب بغیر یہ کرن پت گزرے یس خاتون یہ کرکنات لاگن پت توب بغیر گزرے سا خاتون تھوین یاد تمس لاگت تارکولک لباس میدان محشرس مز پروردگار کیا لاگس تارکولک لباس ام وچ شور تلن پنن گری تو کیا شور تل اساس دوب ابا جان گزرو اس گئی یتیم بشس امتی بشس صحابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ انتیو مین کت بسو پنن پان بری کرن میانے مرن پت یہ کرجو وصیت پنس عیالس توی تو بت کر میانے مرن پت نہ گژھِ میٲنِس گرس اندر شور گژھُن نہ گژھِ بڑِ بڑ ودُن گژھُن نہ گژھِ کرٛٮ۪کنات گژھُن نہ گژھِ مس یُن ژٹنہٕ نہ گژھن پنٕنۍ پلو یِنۍ ژٹنہٕ نہ گژھن بارو یِنۍ دِنہٕ نہ گژھِ ونُن میانہِ خانہٕ والیو میانہِ ڈۄکھیو أسۍ کتھ حوالہٕ ترٲیِتھ أسۍ ہا پیٚیہِ پتھر یِم کلمات کٔرۍزیو بنٛد یم کلمات کٔرۍزیو البت تلزیو میں مگر شور لگزیو نکی بنیادی مسائل چیز بیان کر فرموک یل میت تلیہن پنس پھکس پٹ نار تلزیو اس نسویت کان جماعت چھ نار سویت تلن سو کیا گو نار سویت تلن فرموک میت یل پکناون اسون میت پکناون اسون شور لاگن کیا سو گو نار سویت تلنس برابر نار سویت تلنس شور لگزو نکی تو ام پت کیا کریو کام یتھوی میں دفن کریو رکزو قبر پہ تیتس کالس اخ اونٹی مارن پتی تم سن ماز تقسیم کرنا منگیو کیا اللہم ثبت اقدامہ اللہم ثبت اقدامہ مگر ہائے افسوس سوئی قسمت اس یل گھو تہ ریت پوچھ یل میت چھ گزرن اش امی دو پیون یاد یتھے چھ درمن ژٹنے یتھے چھ کل ژٹنے یتھے چھ تار دنے اما یمو مردادیو کیا کور نہیں اس کیا اس منگن ثابت قدمی ہند دعا اس کیا کرن اتی لڑائی اتی جھگڑا اکس مرداد مس نہ آسن بیس مرداد مس سۭتۍ برابردی سو دپن وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ بدلاون بہٕ اوقاف یتن تۄہہِ آسوٕ بدلاون مےٚ کھٲلِو بارِ دٔپِو ظٲہرن ییٚمِس چھُکھ ووتمُت مےٚ چھُنہٕ تہِ مسلہٕ بہٕ چھُس یِوان عموٗمی کیٛاہ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بدلاون اوقاف ہے یِمو ہیٚچھ نہٕ تار ہے یِمو ہیٚچھ نہٕ مرگُزارس صفٲیی کرٕنۍ ہتا اَمہِ برونٛہہ تُلزِ ہا مسلہٕ وٕنکیٚسٕے میت ہے وٕنکیٚس حظ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ صُبحت قدمی ہُنٛد دعا کوٚرُکھ أمِس سوال سوال کیا کریس من ربک ومن نبیک وما دینک دیتم جواب پھرنو تہ تہ میتیم جواب دیتم جواب مگر امس کورک ژورم سوال وما یدریک قبر منز ترین سوالن جواب دین والے ژورمس سوالس تہ دی جواب عرش والے سانن مالن ماجن تہ کرزی یہ قبر نصیب سانن اولادن تہ کرزی یہ قبر نصیب آمین فرماک سکت پٹ پوری منترن سوالن جواب کت پٹ تھوڑا کر بہ وضاحت امیک مطلب گو یت گئی کم کم توت کل یت آئی کم کم افسر ونیک تام ذہین ونیک تام مگر تمن یل اس ون من ربک ومن نبیک وما دینک اکثر چھ جواب دیون ہا لا دری افسوس میں جن پتہ یہ کیا گو من ربک ومن نبیک وما دینک مگر ایکنگام کی مسلمان ویر کی مسلمان لڑبل جائبل تھجوار کی کنلون کی چنگن کی مسلمان ون چکت پوٹ پور یمن ترین سوالن جواب دیتم جواب مگر امس کورک ژورم سوال وما یدریک قبر منز ترین سوالن جواب دیتم جواب مگر امس کورک ژورم سوال وما یدریک قبر منز ترین سوالن جواب
یہ دی ژوٗرمہِ سوالس تہِ جواب دپہِ قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقته بہٕ دنیاہس منٛز قرآن پرن وول مےٚ اوس قرآن مجیدس پٮ۪ٹھ ایمان مےٚ اوس قرآن مجید کٮ۪ن احکاماتن پٮ۪ٹھ تصدیق کتھ چھِ مےٚ یِہوٚے سمجھاوٕنۍ بہٕ اوسُس پانہٕ قرآن پران میانہِ خٲطرٕ پوٚرُکھ نہٕ قرآن کتھ چھےٚ فکرِ تاران بہٕ اوسُس پانہٕ قرآن خان مےٚ اوس پانہٕ تران فکرِ فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم میانو عدیدو میانو شفیقو میانو رفیقو یہوے دین تو یہوے ایمانش نعمت ژےٚ مےٚ ربن عطا کٔرمٕژ یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم نعمت اتھ کٔرزیو رٲچھ یُتھ نہٕ یہِ بدعت کرنہٕ سۭتۍ شرک کرنہٕ سۭتۍ یُتھ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکاماتن عدل بدل کرنہٕ سۭتۍ یہِ ایمٲنی نعمت ضایع کٔرِو یہِ اسلامٕچ نعمت ضایع کٔرِو